Yes, reka rero tubasuhuze nanone tubifurize ibihe byiza. Nshuti bakunzi b'Ibigwi TV, twe twibanda ku makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politiki na diplomasi. Turi muri studio z'Ibigwi TV kuri uyu wa 12 z'ukwa gatandatu 2026. Nta kindi kituzanye ni ukubabwira uko ibintu bihagaze kugeza ubu ngubu. Turababwira ko Sukhoi 25 ya FARDC ikoze ibara mu Minembwe centre, ubu baturage bahahamutse ihakoze ibiki, ibyo byose tugiye kubigarukaho. Ibi bibaye mu gihe drone nazo zirembeje ahitwa Irundu na Kalenge muri aka gace ka Minembwe guhera ku munsi w'ejo. Turabwira uburyo ki mu Mikenke hariya mu Minembwe abarundi bagera kuri 21 bamaze kwicwa na M23, naho Mikenke hariya FARDC ikaba yamaze kuhamena abasirikare benshi n'ibikoresho byinshi. Turabwira uburyo muri Masisi M23 imaze kuhafatira intasi za FARDC ikibira mu Burundi, kandi inkuba yongeye gukubita majoro uwo niyo kubgayo yamaze kwicwa, naho Kabila amaze guteguza ingaruka zo guhindura itegeko nshinga. Ni mu gihe imyigaragambyo yakamejeje hariya i Kinshasa, opposition ikaba ivuga iti ntabwo dushaka ko ukora ibyo ushaka wowe Tshisekedi kuri itegeko nshinga ry'igihugu cyacu. Ayose n'amakuru tugiye kurambura, murabyumva neza cyane. Icyo tubasaba ni ukuba mwarakanze subscribe ndetse na notification, ubundi mukareba ko murimo kudukurikira live kuko turahari tukijyanira gatanu ku kandi. Nitwa Jerome Munyentwari, Kevin Kwanga bw'ibyuma. Nimujye kure, mu kanya gato turaba tugarutse. Hamwe na muganga Rwereka, tandukana n'abandi bose wigeze umenya mu vy'ubuvuzi. Buri kintu ugerageje kiranka, amafaranga yarabuze. Ego caye nayo ubonye ntumenye iyo agiye. Ubucuruzi bwaranse, ego no mu rugo vyaranse, nta mahoro ugira. Humura, umuti wa vyose wabonetse. Nta wundi, egera muganga Rwereka abigufashemwo. Uyavura amarozi n'inyatsi, ikindi akaba umuti w'abasiragijwe n'ibisuma, tutibagiye n'abadandaza bikanka. Igisumba ibindi vyose nuko agukurikirana kugeza unyuzwe na serivisi yaguhaye. Ngaho rero muhamagare canke umwandikire kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Ikiruta vyose muriha inyuma yo kugufasha ivyari vyarakubangamiye vyose. Akorera ikabare muri Uganda, ariko n'abari mu mahanga arabageraho kubera yuko akorana na DCL. Biroroshe cyane kukugeraho vyihuse. Gayo nguko muganga Rwereka. Hanyuma rero ntabwo dutinda, murabyumva neza cyane kubwo tuzanye amakuru nkuko dusanzwe tubigenza, update after update. Tukaba tugiye kubanza kunyarukira hariya mu Minembwe aho bikomeje gukomera kuri uyu wa 12 bitunguranye. Abaturage bari babyutse rwose basa nkaho batuje mu Minembwe, babyuka rwose bigira mu turimo twabo nkuko bisanzwe, ariko tuvugana aya masaha nyine bigeze muri aya masaha y'isa 8 ahangaha rwose bombe zikomeye cyane zo mu bwoko ndazita gute, zirana imisire za Sukhoi 25 igize gutya rwose irasa hariya Minembwe centre. Ngira ngo namwe murimo murareba ingaruka z'icyo gitero. Utuvideo twose turahari bagaragaza uburyo hariya mu Minembwe bigenze. Abasivile benshi bakaba bahahamutse kugeza ubu ngubu, ibikorwa remezo byasenywe, ndetse centre cyangwa se hariya mu Minembwe hose habaye ubushengegete. Abantu barimo baribaza bati ibi ni ibiki? MDP twirwaneho rero ikaba irimo iravuga iti ubutegetsi bwa Kinshasa rwose bukuriye kuba bukurikiranwaho ibi byaha by'intambara, kuko kwifata ukarasa mu gice gituwe n'abaturage gutya nkuko bigaragara, ngira ngo murimo murabibona, ntabwo ari byo. Ubundi ikibombe yagiteye, amakuru atangiye gusakara muri aka kanya muri aya masaha y'isa 8, ariko urusasu cyangwa se uru rubombe, ibi bibombe ni na byinshi cyane bya FARDC coalition byatewe ahagana saa 4 n'igice saa 5 aho ngaho, aho abaturage muri centre ya Minembwe batunguwe cyane. Bombe ebyiri nini cyane, ubwo ni misile zarashwe hariya muri centre ya Minembwe. Abaturage bakaba nyine ubu ngubu basa nkaho bataye umutwe, abakomeretse bajyanwe kwa muganga. Byumvikane neza nyine hari n'abapfuye, amazu yasambutse cyangwa se arenga 10 yangaya rwose yangiritse. MDP twirwaneho rwose irimo irahumuriza abaturage nkuko mubona aho ngaho mu mashusho atandukanye ndetse no muri video. Ngaho tekereza rero igisasu kingana kuriya nkayo nkuko murimo murayibona
kigize gutya kikakugwira ku nzu, ubwo urumva ibyakubaho uko bingana, ubwo urumva ingaruka byatera. Ntabwo wowe usibye kugushyingura cyo kirakwishyingurira, kuko urabona gicukura nk'imva, gicukura icyobo kimeze nk'imva rwose, kigutabatabikamo. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri kariya gace ka Minembwe, aho FARDC iri gukora ibyamfura mbi. Nibyo birimo kugarukwaho n'abantu batandukanye. Imboni zose ziravuga ziti rwose ibintu byinshi byangiritse, abasivile bapfuye ari benshi, ndetse n'ibyabo birahangirikira nyuma y'uko Sukhoi 25 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igeze gutya rwose igahaguruka hariya Ikisangani, hanyuma ikaza kurasa muri ibi bice bya Madegu mu Minembwe centre kuri uyu wa gatanu tariki 12 z'ukwa gatanu z'ukwa gatandatu 2026. Ubu imirwano ikaba irimo kumvikana kugeza ubu ngubu, kuko n'ingabo ku butaka zakomeje kugenda zikameza. Nuko bimeze, baratubwira neza cyane ko imirwano ubu imeze nabi. FARDC irimo kurwana na M23 ishinja kuba ifashwa n'ingabo z'u Rwanda, iragenda isatira Minembwe centre nyuma yo guteramo bombe nk'izi ngizi ziremereye, aho bakomeje kuvuga ko aha bari ari muri segiteri ya Rutaganda, ni hafi y'urusengero rwa Sinai, kandi koko amakuru akaba akomeza gushimangira ko M23 yagize gutya rwose ikirukanka, ku buryo nyine irimo gushaka uburyo yongera kugaruka kugira ngo ikubite igikubara FARDC iri guca ku butaka ntibe yakigarurira aka gace, none ngo bigira ingaruka ku baturage, kuko yemera ko rwose abaturage batacunzwe na M23 cyangwa se MRDP twirwaneho, icyo gihe baba bari mu buretwa bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Situation rero iragenda irushaho kuzamba cyane. FARDC ivuga iti iki ni igihugu cyacu, n'abandi nabo bati ni igihugu cyacu. FARDC iti tuzigomba kugarura ubuso bwose bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mwihaye gufata, abandi nabo bati turi iwacu, nta mpamvu yo kudukangata, kandi rwose umujinya w'imbwa igomba gushirira mu murizo. Nuko nguko baba babitangaza. Amakuru araza ameze nabi cyane, urebye ibyangiritse, urebye impfu uko zimeze, uhita ubona neza cyane ko uru rugamba rutoroshye na gato. Kandi ariko ngira ngo nkuko Kongo yakomeje kugenda ibitangaza ku munsi w'ejo, muratwihanganira, umunsi w'ejo drone n'undi zo mu bwoko bwa Sukhoi bwa CH4 zaraje zirasa hitwa Kakenke ndetse na Irundu, zica abasivile benshi ndetse ibintu byabo birangirika. Nyuma rero hakaba harimo harasabwa ko nyamoneka amahanga ahaguruka akareba mu buryo bwihutirwa, ni ukuvuga ngo imiryango mpuzamahanga itabara imbabare igatabara abari mu kaga hariya mu Minembwe. Ni mu gihe uruhande rwa Kongo rwo ruvuga ruti ahubwo abaturage mwitandukanye n'umwanzi, kuko twaramuziye, tugomba kumurasa mpaka amenye icyo gukora, tugomba kumurasa paka ashize intwaro hasi, kuko twakoze sensibilization cyangwa se twanyujijemo mikoro, turababwira duti mushyire intwaro hasi, ubundi muze ku ruhande rwa leta, ubundi ntacyo muzaba. Nyuma rero ibyo byose ngo ntabwo MRDP twirwaneho M23 igeze ibyumva, ahubwo ikomeza gufunga umutwe iti turarwana. Kandi koko irarwana kandi ikabanesha, ariko kubera ko Kongo ifite ibitwaro biremereye ndetse n'abafatanyabikorwa benshi cyane, kuko niyo ifite coalition nini cyane, coalition usangamo abafatanyabikorwa barenga 5, iba ari nini. None ya M23 iyo Kongo igiye kwidescribinga ibivuga iti abafatanyabikorwa banyu ni MRDP twirwaneho ndetse n'u Rwanda. Aho rero urumva ko batanganya umurindi nyine n'ingabo za leta, ariko kuri tactique kinyabupfura ndetse na siasa usanga neza cyane morale ni yose ku ruhande rwa M23. FARDC rero ikaba yo ikomeza kwikomanga ivuga iti twe dufite imbaraga zose zishoboka mu bice byacu byose, tugomba kuharwanira kandi tukabyigarurira. Niko rero byagenze ahangaha Irundu ndetse na Runundu, ati twafashe benshi turanahafata, ndetse ingabo z'abarundi zikaba zarakomeje kugenda zinjiramo ari nyinshi cyane zisatira Minembwe centre. Ni ku birometero byonyine 4 niho noneho bahagaze, ku buryo igihe M23 twirwaneho yareba iruhande wajya kubona ukabona
tayari bamaze kuyinjirana. Gusa kubera yuko nawe yiyemeje kurengera abaturage hariya, irakubwira iti ntabwo muzigera mutwinjirana uko mubonye, ntabwo muzigera mudukura muri pozisiyo. Bikomeje kuba ibindi rero muri iyi mirwano iri kubera hano mu Minembwe. Ku ruhande rwa Twirwaneho rero bakavuga bati FARDC yashimuse abaturage benshi mu duce twabayemo imirwano ku munsi w'ejo nyine, aho ngaho nk'uko narimo mbivuga za Bidegu ndetse na Gakenke. Reka ku buhanga bw'ibyuma tubahe iyi shusho nayo barebe. Uyu ni umukomando wo ku ruhande rw'u Burundi, uwo nguwo akaba tayari yamaze kugira gute gufumbira umunabo. Uyu nguyu turaje tumugarukeho mu kanya gato cyane, tubabwire uko bimeze. Gusa ku ruhande rwa FARDC ikaba bo bamaze gushyira amagaragara amavideo atandukanye, bavuga bati rwose twibereye za Poezero, bati twabonye n'abarwanyi ba M23 bava ku ruhande rwa M23 hanyuma baza ku ruhande rwacu, nta kibazo na kimwe gihari, tubafashe neza ahangaha za Gakenke, za Bidegu, za Karingi, bati ahubwo barimo kudufasha urugamba. Rwose coalition ya FARDC ikabivuga iti twe twibere ku birometero 4 Minembwe turayishaka. Bashaka kugaragaza ko nyine Minembwe ari yabo bundi ari nkaho bagifashe. Gusa ntabwo byumvikana, aho Twirwaneho iyo nayo iravuga iti utwo duce n'utwacu gusa usibye kuba baje bagashimutamo ibice, bagashimutamo abaturage, ariko ntabwo aribo bahagenga cyangwa se ntabwo aribo bahagenzura. Turimo turahagenzura niba byo kuba FARDC iri ku birometero 4, ubwo ni imboni zirimo kugenda ziduhereza amakuru. Ibyo kuba FARDC iri ku birometero 4 ntabwo ari ukuri, ahubwo iri kure cyane, ndetse kure cyane. Iti ntabwo rero muzigera mudukura muri pozisiyo. Katugerageze imboni yacu iri hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma ibashe kutubwira uko ibintu byose bihagaze muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugorana cyane. Bikomeje kugorana. Urugamba rwamaze kuba imberenge. Ubu nibyo nkigerageza kugira ngo ndebe ko mfatisha bwana GMV uri hariya. Ibintu bikomeje kugorana muri rusange. Aha, reka turebe noneho ubu ngubu tumubona, kuko ndabibona neza cyane ko urugamba rugiye kurushaho kuba rubi. GMV akaba arimo aragorana kumugeraho, birimo biragorana mu kuntu, kuko afite amakuru menshi arimo kuva hariya ku mirongo y'urugamba. Muhamagaze ubundi buryo turebe. Mu gihe ataradufata rero, tukaba dukomeza kubabwira ko muri Masisi ibintu birimo kugenda bisubira ku murongo. Bwana GMV urimo uranyumva? Akumva neza cyane. Aha se kuri iri koranabuhanga ni sawa cyangwa twigire kuri indi? Urimo uranyumva neza ko nari namaze kwinjiramo ngewe? Aho ushaka hose nta kibazo rwose, ndakumva 5 kuri 5. Reka tujye kuri ririya rindi, nibyo byiza, kuko hano hari ukuntu iryo rishobora kudutenguha. Kandi hano rwose ibintu biba ari sawa cyane. Ahangaha n'amajwi aba yumvikana bikomeye cyane. Tutegereze rero ko aza kuba turi kumwe. Akarume cyangwa se agahenge karimo karagenda kagaruka hariya muri Bibwe, ni muri Masisi, nyuma y'imirwano ikomeye hagati ya AFC M23 ndetse n'abawazarendo. Bakomeje kugaragaza neza cyane ko urugamba ruri kuba imberenge muri Kivu y'Epfo gusa, ariko Kivu ya ruguru yo ibintu bikaba bigenda binoga. Gusa FARDC kabirekerereje ivuga iti tugomba gukora ibishoboka byose tukafata kariya gace ka Rubaya.
agace ka Rubaya bati turagakeneye cyane, ariko M23 ikababwira iti muzagafata mwiyushya kuya, ntabwo mushobora gupfa kuza uko mwiboneye ngo mutekereze ko muri buze kukadufatana, ntabwo bizoborohera. Wa mugani w'umurundi. Urimo uranyumva kugeza ubu ngubu? Halo? ndakumva. Dukoresha ubu buryo nibwo bwiza cyane. Urimo uranyumva sasa, n'abadukurikiye barimo baratwumva? Ndimo ndakumva rwose, ndakumva 5/5. Okay. Ubwo icyo ubuze kunkorera, uragerageza ugira uruhande gatoya kugira ngo urusaku rw'iruhande rutumvikana. Gufatisha dore biba bitoroshye, ntabwo rero naba nagufatishije ngo ujye kumbwira ngo haraza kumvikana andi majwi y'iruhande. Nta kibazo rwose, ndakumva cyane, nta kibazo. Ubu uracyari Bukavu cyangwa wamaze kumanuka gake icuma ariko ugenda utatumenya uko ibintu bimeze? Aya ntabyo kumanuka, nagerageje kumanuka ariko mbona ibintu ntabwo bimeze neza, ndagije ndavandika mbe nitonzeho gato. N'abantu nabonye barimo kuvuga bati yibeshya arenge Bukavu urebe ngo karamubaho. Mva kuko kwarenga naharenga, ibyo byo nta n'ikibazo kirimo, ahubwo uraharenga iraza kugufasha mu ibintu ugera imbere, nicyo kibazo kiba gihari. Urumva ushobora kuharenga nta bihumbi 10 ufite, nta n'imifura, nta n'imifura, kandi urumva kuza kubisikana na bari abagabo nta kintu uri bubahereze, ni kimwe mu bintu bishobora kugorana cyane. Sasa ntabwo nshaka ko dutinda, amakuru ni menshi cyane. Ndashaka kugira ngo ubanze utubwire kuri aya mashusho ya Lieutenant Innocent Nduwimana. Uyu Lieutenant Innocent Nduwimana arasiwe hehe? No kuvuga ngo ni ibitero byabayeho ku isaha y'isa 8 z'ijoro, by'umwihariko mu gice cya Minembwe. Urabizi ko igice n'ubundi cyakirimo abarundi. Ibitero byabaye rero byaje kurangira bibaye ibitero kabisa byumvikanye niko amakompa yo ku rwego rwo hejuru, igisirikare cya 23 kandi n'amadubu bari batatse ku buryo navuga ko budasanzwe. Yego. Ibi byaje kurangira rero ku isaha y'isa 11 z'ubukerera ubwo witwa Innocent by'umwihariko yitabye Imana. Ariko yaramaze kunaswa n'ubundi na basniper ba 23 bari bari mu misozi. Uyu rero Lieutenant Innocent Nduwimana nibwo bahise yitaba Imana, ariko yitabye Imana n'ubundi hamaze kugwa abarundi batari bake, kuko mu mibare mu kanya gatangiragaho by'umwihariko yashikaga muri 11 nibo bari bamaze kugwana muri iki gice. Nuvuga ngo bamurase, ongera twibutse ngo bamurasiye hehe? Bamurase Mikenye kandi none se Mikenye ko bahambuye MRDP twirwana M23, M23 yagarutse kubarasa? Ndakubwira ni habaye ibitero byabaye guhera ku isaha y'isa 8. Ibyo bitero ni 23 na MRDP twirwaneho byari byatatse. Ibyo bitero rero nibyo uyu mugabo yiciweho. Bahita bamunywa ako kanya? Bahise bamuruma rwose abahungu. Uyu niwe wari uyoboye ingabo z'u Burundi by'umwihariko mu gitero cyaraye kibaye. Ubwo nyine niwe wari uri kuri defense cyangwa se yarayoboye section yaho ngaho kuko Lieutenant se raharante abari ba kapiteni ba major. Baba bahari, ariko nyine niwe wari uyoboye nyine igitero cyahanganaga n'ubundi na MRDP twirwaneho. Okay. Noneho rero sasa ngira ngo aka kanya tuvugana umaze kubona ibibereye hariya mu Minembwe Centre. Yes, Minembwe Centre bihabereye rwose, ni bimwe mu bintu nakurikiranye 5/5, ariko ni ibindi bindi. Urahegereye, urimo kubikurikiranira hafi, ufite n'imboni zawe nawe ega nubwo tuba tugufite nk'imboni nawe ufite izindi zigira hirya zitahatinya. Abantu bajya bamenya bumva nubwo mba ndi imboni, ariko nanjye mfite izindi ziri yo ndani zimpa amakuru. Yego. Urumva yuko rero nyine ntabwo biba byoroshye, ni ukwagwa barandipotingira nanjye nka ripotinga. Okay. Nuko rero ariko dufasha amajwi amwe kugira ngo tumvikane. Nta kibazo rwose, ndagerageza ibishoboka. Noneho rero tubwira uko byagenze sasa hariya.
yes ni ukuvuga ngo ku isaha y'isaa yine n'iminota igera kuri 35 Sukhoi 25 irashe mu cyitwa Basevire hariya muri centre ya Minembwe. Wonye ibintu ikoze Ibintu ikoze sinayo wabibonye. ibintu ikoze ni hatari karamba baramasa ugira ngo iyi Sukhoi 25 ni ukuvuga ngo iyi Sukhoi 25 ubundi yari ifite gahunda yo kuza kurasa muri defense ya 23. Noneho iza guhaguruka ihagurutse 23 imenya amakuru ifatanyije n'amadubu bamaze kumenya amakuru barayitegura bitegura kuyirasa kuko buriya Sukhoi 25 biroroshye kuyirasa buritandukanye na -4 kuko igira urusaku rwinshi yihagurutse rero uko byagenda kose n'ubundi biba ari ngombwa yuko igisirikare cya 23 kibimenye. Ubwo rero bose igisegu kirahaguruka ihaguruka amakuru bayafite igiye kurasa position igiye kurasaho abahungu bakimara kuyihagurutsa urabizi za Sukhoi zifite ibisasu ntabwo ziba zahaguruka ngo zongere zibisubize ku kibuga cy'indege zibitera ahantu aho zabitera hose uko zabitera kose niyo zabitera vegerema kugira ngo zize kongera zisubire ku kibuga cy'indege zibone kuhahagarara. Yego. Ubwo rero baje bafite gahunda yo kurasa muri defense za 23 n'amadubu ariko gahunda bari bafite iza guhinduka ariko icyayihinduye nuko nabo bari bamaze kumenya amakuru yuko niziramuka zageze bari buziraseho. Bahita bavuga bati rero kugira ngo indege zacu ziraswe nta kindi kintu turi bukore turaza kurasa hariho hose ariko dukeka ko naho haba hari abasirikare ba 23 noneho duhindure position. Aba bagabo rero bagize barya hano muri centre ya Minembwe niho bateye bombe ebyiri. Abaturage rwose batari bakeya rwose nyamuneka abenshi barahaguye mu kanya gato bambwira gahunda bagera kuri 3 ariko hari abaturage rwose benshi babaguye kuko n'ubu imibare iracyabarurwa amazu arenga 10 arangiritse bikomeye cyane. Kugeza amaginga rero report ya risasi na magiro rwose aturukaga muri kiriya gice cy'Iminembwe nuko MLDP twirwaneho yari irimo ihumuriza abaturage babwira ati pole sana mwihangane ibibazo bibayeho tugiye kugerageza dukore buri kimwe cyose ntabwo bishobora kuza kugira gute gusubira. Ariko mu by'ukuri Sukhoi 25 ni vya bindi bita amabara ikoze icyitwa ibara ku rwego rwo hejuru amazu 10 yose yangiritse ku buryo bukomeye. Abasivile bafunze ibitaro birimo inkomere. No kuvuga ngo ikibombe kimwe kirashe mu isantere ahantu hari inyubako ariko ikindi uko ndimo kubibona igomba kuba kirashe ahantu mu gisambu kiracukura cyane kuko biragaragara ko hatubatswe sinzi nayo wabibonye ibi bintu. Oya nabibonye nuko bombe imwe ntabwo zose zaguye ahantu hamwe bombe imwe yaguye mu gice kirimo abasivili indi bombe rero bayirasha vegema nayo iragenderwa mu gice cy'igisambu kuno iriya bombe babonye ko yanahacukuye cyane ku rwego rwo hejuru. Bwana munyamakuru reka nkubwize ukuri. Uru rugamba rurimo ruraba muri iki gice cy'Iminembwe abantu bibaze kugira ngo urugamba rworoshye kuko urugamba rwamaze gutangira guhagurutswamo Sukhoi 25. Ni urugamba rutoroshye urugamba rurimo rurarashishwamo indege zo mu bwoko bwa -4 urugamba rurimo rurakoreshwamo PM12 PM21 amamorotse yose bandesi n'abarundi bamaze kuyamanura. Abantu baze kugomya rwose bajya kumbaga basengera ikintu bita umunyamurenge hano kuko ibintu bimeze nabi cyane. Waje ibintu bimeze nabi singiye kubeshya. Aho ni mu Minembwe wavuga ko MLDP twirwana iri gukora iki? Kugeza n'aya masaha ikintu cyonyine kishikira ko ubwo nakubeshye no guhumuriza abaturage bababwira ati pole sana mwihangane nawe ari wowe wakora iki. No kubangarega buriya hari indege zihaguruka. Ubu umwe wese agasamaye ni ukuvuga ngo ikibona Sukhoi 25 yahagurutse nta kindi kintu ukora uretse kuza kuvuga ati Imana ize kumfasha njye urundo simbuko rw'uyu munsi. Ubwo kibona -4 zahagurutse we kintu ubuse uvuga ati nanjye Imana ize kumfasha ndoko urumva rero ku ruhande n'ubundi rw'amadubu rwo
nta kindi kintu ruba rugomba kubwira abaturage uretse kubabwira ati pole sana mwihangane tugiye gukora buri kimwe cyose kugira ngo izi drone zizongere kurasa cyangwa izi ndege ariko nta kindi kintu hari wakora rwose. Okay, yatari komereza mu bindi bice rero biri kuberamo intambara. Yes, no kuvuga ngo ku kijyanye n'ibindi bice birimo biraberamo intambara navuga ko situation ari hatari mu bice n'ubundi bya za Gakenke, naho imirwano yaho rwose yakomeje guca ibintu. Gakenke kuko Gakenke n'ubundi ni muri Minembwe. Ubu hari kugenzurwa n'abande? No kuvuga ngo kugeza n'aya masaha hari igice kirimo abarundi hari n'igice kirimo 23. Ako ngo abarundi bahakubita iki? Aha rero ikintu bita umurundi amaze iminsi ahura n'uruva gusenya, kuko murabizi urugamba rwamaze iminsi 3 ubundi rubera muri ibi bice. Ikintu bita umurundi rero amaze iminsi ahura n'uruva gusenya, kuko nk'ubu tuvugana rwose mu kanya gato batanze report Bujumbura. Ababarirwa kuri 21 nibo barundi bari bamaze kuhagwa. Antonov yaraninze mu masaha y'umugoroba wo ku munsi w'ejo, yari yatwaye mayiti za mbere, ariko n'ubundi no mu masaha ari imbere makuru yangeragaho n'ubundi agaragazaga yuko n'ubundi Antonov yongera kuza gutwara mayiti, kuko mayiti hano muri bice zikuba nyinshi kuko buriya mayiti zigera kuri 21 ni mayiti nyinshi cyane.